Whaalawhalawa Samoa, malo le ngā lulu e tiu te mawhi awa le whai unga le nei vai aso, ai alo maia o se whaapoponga whai le nei o lau Samoa taulongolongo. Tumu atu ia tātou tala, le aso na whatau tai ai le talo mua le tu malo nganga e maunga numera mua mua, e whaali ai a lātou lua i sele selenga, o mawhai ona tu whaatasia, mo lea whaamoe moe tāua, se whainga le nei lea whaamoe moe mai a tapu tailo ki tiona. O lea so na whaatau tai ai le talo mua ale tu malo o nganga e maunga numera mua mua. E whaali ai fua o ala tau whaatoanga, ma wha ele mo ala tau ulua i selenga, ua ma whai ona tu whaatasia mo lea whaamoe moe tāua. O lea whaamoe moe sa tau pati uma i ai tangata o le tu malo, i ala tau ulua i selenga, ua ma whai ona tu whaatasia. E whailo ai le loto ngā lulue o le tu malo, ma nau ina ia whai se la tau sao, mo ati na e tau whaatuanga, sa awai le minista whaatuanga ma whai ngā whaiwa, a fionga la au le mali e toa le watea po la taivao Fose Smith, ma le minista lango al matangan wenga a fionga ia maiava fui maono tito, whaatasi ai ma le tele o tangata o le tu malo, sa awai mo le a whaamoe moe. O fōringa ma aia o le sangsangi fia o tangata le tu malo, e wha mao popo a lato tāpina penanga, ma o i e loa ai fo inu o mao popo, ma ta ita ia lelei e sa wha inga ali i mawhai pule. Sa mawalunga fo i le aso i langona wha ngai e tia ma le loto fia, a le minista man matanga luenga, ia vaenga tāua, o na ua matawina lava le tele, ma le anoa ai o fua o whatuanga ma fuala au aina, sa mawhai o na wha alia mo le talo mua ale tu malo. Sa whaaleo ina le anganga o le whaftai e le minista whatoanga mwhai ngā whaiwa, a fionga la au den mali atua. E tu sa ai masauni ninga matapina pinanga ale tu malo, sa whaalia i le aso, ua le titilo na tāua i le atina e ina o nuu ma le atunuu, ai meise, o le tamau a inga maua e atia e a inga ma e kālesia. Sa saunia il matanga luenga o whatuanga mwhai ngā whaiwa, nisi o mea whainga luenga whaatasi ai ma whatula au, mo le hawhio anga, a wale una ia pea o le lei ma le alualu i luma, o ati ina e le hawhio anga, ma upu wha maruti au ina ia wha awawa i pea nei ngā luenga le lei, mo le luma nai, taptoi le kitiona, mo lau Samoa taulongolongo. Se whainga le nei le tulanga wa iei le wha amaisi o tātou watu nuu, tu ina mai al matanga luenga le soifua ma loloina. O loo whaawawina pēr ngā luenga matanga luenga soifua ma loloina, e alai le tu ina mai reporti le tulanga, wa iei le wha amaisi o tātou watu nuu. Whaamaunia mai al matanga luenga le PCI o ilato e tu ofitu se fulu ma le lima, le siama le Komiti se fulu ma le iwa. Whaamawina mai le lua i le awaulio laso se fulu tasio iuni, i le lua i le awaulio laso se fulu tolua iuni, lua afe lua se fulu ma le lua. E to ono se fulu lima i lato na afia mai tuai ni mamalu lau telo le atu nuu, ma le se fulu na whaamawina na whaimalanga mai tutono Samoa. Wa si iti ai leo whaingo i lato wa afia le siama le Komiti se fulu ma le iwa. Talo na sao i tua le whaamai le se fulu whaafe, whaase lau iwa se fulu ma le fitu. E to ono i lato o tau fia le taiminei no whanga whaapitoa, i le whale mai no tuotua. E toi tu alalo atu pēni mamalo le Samoa, ina ia tau sisia pēre whai o tani fofonga, tutu manofo wāwā mo le lua mita mai le isi tangata, fufulu mamalima pe amai e ana tango fia ni mea whai tino, na ia whai titi ai le so ona pepesi o le siama. E tu mau pēr whautuanga mo le atunu atoa, na ia nga i se whale mai la tāne mo le whai o lo tui pui o le Komiti se fulu ma le iwa, mo le pui nga siri lea mo i tātou, e te te atuai le mai a o le nei vairasi. Lea whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. O lea sauna nawhina te tala aloa i ai se tasi o polo keti whaatupeina le malo i Apani, mo lea aonga le kolisi mawalunga o palauli si sifo o se atuanga le nei o le ripoti. O lea sauna nawhina tu ina aloa i atuai matatala ina aloa i ale hall, mo le kolisi mawalunga palauli, i le motu tele isa la whai. Le nei whaamoe sa awe iai le awhionga i le ampasa o le malo i Apani, Senta Kisuk, o le awhionga i le minista o tupe, awhionga molipola ana rosa ale molia o, ma le awhionga i le minista o aonga, awhionga se ula yoane, ma nisi o sui o le matanga luenga o aonga, paatasi ma mātua o alo ma whanau, loa o tawina i le kolisi o palauli sifo, i le motu tele isa la whai. Le nei foa ia se foa ia le malo i Apani, mai tusalo na tau o whai,
ma le 5 se lau lua se fulu no afe, fitu se lau tolu lua, ma le fitu se fulu 5 sene, ma o le nenga luenga fisosoania ia pani, sa faalia le ampasa o le nau ta inga lava, ia le leile fa atotonga ina ma ato otoa le leiva inga mo o mia, sa faailo fo ia le ampasa, ele ngata I, o le lata unga luenga fai pea, mo nisi fo I fo polo keti fa ape nei, o lo o mo o mia, inisi fo I vaenga o le atu nuu. Sa amatalia le nenga luenga fisosoani mai lava le tasi vai vatasi, ma ua lua se lau se fulu ma le 5 polo keti, wa mai anu faatino ina mai lava I lea tausanga na amata mai ai. Lea whana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le asa na nafi na whaalau ilo ai le malo Samoa, ma le malo Ausitalia, se urua I polo kalame wa whaingoaina, o awa no tutu Samoa tangata uma, o se urua I polo kalame leo whaatino ina I Samoa, I lalo le whainga anga Samoa, ma Ausitalia I le isi valu tausanga. O se atuanga le nei mai ataputailo kitiona. O lea so na whaatautai ai le talo mua ale tu malo o nganga e maunga numera mua. E whaali ai fua o ala tau whaatoanga, ma wha ele mo ala tau ulua I selenga, ua ma whai ona tau whatasia mo lea wha moe tāua. O lea wha moe sa tau pati uma I ai tangata o le tu malo, I ala tau ulua I selenga, ua ma whai ona tau whatasia. E whailo ai le loto ngā lulue o le tu malo, ma nau ina ia whai se la tau sao, mo ati na e tau whaatoanga, sa awai le minista whaatoanga ma whai ngā whaiwa, a fionga la audel mali toa le watea pola ta Ivan Fosse Smith, ma le minista lango al matangan wenga a fionga ia maiava fui mono tito, patasi ai ma le tele o tangata o le tu malu, sa awai mo le a moe. O fōringa ma aia o le sangsangi fia o tangata le tu malu, e wha mao popo ala tō tā penanga, ma o I e lo ai fo inu o mao popo, ma ta ita ia lelei e sa wha inga ali I mawhai pule. Sa mawalunga fo I lea so I langona wha ngai e tia ma le loto fia, a le minista man matanga luenga, ia vaenga tāua, o na ua matawina lava le tele, ma le ano ai o fua o whatuanga ma fuala au aina, sa mawhai o na wha alia mo le talo mua le tu malo. Sa whaaleo ina le anganga o le whaftai e le minista whatuanga mwhai ngā whaiwa, a fionga la au den ma le toa. E tu sa ai masauni ninga mata pinanga a le tu malo, sa whaalia I le aso, ua le titilo na tāua I le atina e na o nuu ma le atunuu, ai meise, o le tamau a inga maua e atia e a inga ma e kālesia. Sa saunia il matanga luenga o whatuanga mwhai ngā whaiwa, nisi o mea whai ngā luenga whaatasi ai ma whatula au, mo le awhio anga, a wale una ia pea o le lei ma le alualu I luma, o ati ina e le awhio anga, ma upu wha maruti au ina ia wha awawa I pea nei ngā luenga le lei, mo le luma nai, taptoile kitiona, mo lau Samoa Taulogologo. Samoa le vainga le nei lau talo le tau mo le po nei ma le aso atai au. E toi whatalo whatu Samoa lo mai monga le nea fia fis whapoponga le nea lau talo le tau. Lapta inga o ngā sami o whamarusia nei mo ngā teifale o ngā sami o le tuno. Whatuanga sa vili malosi o whamarusia nei mo Samoa. Mai leata satelite o nei au mawalalo o lo ofiti ai pe le tuno. Hata whaafanua le tau o sa vili whaasole na malolosi o le tapolo o loa a fie pe Samoa. Mai a fie le tuno I au manai timu ni sa taimi. Tala tau mo vanga o Samoa po nei, ia woi ni sa taimi ma timu po wha pe sa vili angi malosi ni sa taimi. Mo le sto na I o le ta apisolo ai timu, mai ano fio lolo le mamafa e papu. E malosi sa vili mai sai. Tala tau mo o ngā sami po nei vai ngai matu, o le angi sa vili o le tau polo e whaasfurunga 5 kilomita li tu la. O ngā lumau mai lua tesmani manga kilomita. Vai ngai sauti o le angi sa vili o tu o loa ngā le tau polo e whaali manga 5 kilomita li tu la. O ngā lumau mai lua tesmani manga kilomita. O le sotai au le angi sa vili o tu o loa ngā le tau polo e whaasfurunga 5 kilomita li tu la. O ngā lumau mai lua tesmani manga kilomita li mawalunga. Tala tai la pele ele maltai sultasi minute te tolu baveao, sotu mai lo fitu minute te eleiva. Pele ele te ono minute fala fia fion te sotu ilo tai sultolu minute te ele sfulu bo. La soa el la te sfulu minute fitu fa mai monto I fol fitu minute te ele ono le fiafi. O se ripoti le na tau Samuel e nea fiafi se sion fa poponga le soa tai au. Manuel Poto fa soifo. Lea whaia sina tātou mālolonga mo nisi o whaasalaunga whaapisinisi. Ona toita liu mai lea mo nga ngana whaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
O whautuanga tā ua le nei ma le mtanga luenga o le soifua maloloina. E tā ua le tā pena i to tono o lo ainga mo le COVID-19. Whaatino ni fuafuanga tala whea ngai le tō ainga. O vaenga tā ua nei e ao na mata i tū pe a whai ua pēsia se isi o lo ainga. Tā pena se vaenga po se potu whapitua o le whale mo le ua awhia. Ia ta pena whale tā ele po se whale ui whapitua mo le ua awhia. A whai e tasi le whale ui ia fufulu mama i taini uma. A whai e iai se umukuka e sauni ai tau mawhatanga a le ua awhia e le a whaina. Ai a le iai ia tatau ona iai ni ipu e patino mo le uangase. Whautua ina le iai o se telefoni mo fisota inga. Whai e se le tanga mea le mai, o i e afu, tanga alunga, o fi moenga malabalaba. Inu vai auli, mafuala au o mea ti ngā o le tino, matau mafa mea ai paleni. Whao ngā fasimoli, vai la au e whao ngā mole tausia o le tuma mālau tele o le ua awhia, pe a whai o loo mālosi, mai le i alia e ni aunga, pe le tinga ina foi. Fesota inga wāwala lata maisi, mātai tū le leitangata na tō fesotai, ina ne i pepesi le whaamai, ai ua mauti noa i la tō e fesotai ai. E tā ua maenga nei e matai tū mō tausi mai, pe a whai ua isi ua awhia i le COVID-19, ma o loo tausi i le whale. Ia mālosi le tausi mai, ma atoa tū pui o le COVID-19. Ia whao ngā tali fofonga, tō tingi 5, ma fufulu 5 i taimi uma. Ia whailonga ese ipu e whai ai mea aia le tausi mai. Ia iai se vaenga whaapitoa e nofu ai le tausi mai. Vai ese le tanga mea le tausi mai, o i afu, tanga lunga, ufi moenga malamalama. Whaamama mea whale maisi mea tō tino e tango fia soo. Inu vai auli, tau mafa mea ai paleni, ma tō anga e whaamalus tino. Ia iai se ta avale, e ave ai le ngase i le whale mai pe ati ngā ina. A manuia le mai e te tau o na whaanofo e sea le tausi mai mo le se fulu whaaso. Whaataita inga o le whaonga ina o tali fofonga. I tū a inga tali fofonga ie, tali fofonga fō mai, tali fofonga nui wa 5. Whaonga ina o tali fofonga, ia fufulu mama 5 ai le i whaonga ina. Whaonga pa ave e whaamolu ai. O tali fofonga ie, e mawhai o na toi whaonga. O tali fofonga fō mai, wa ai lei tū lanu e pito i fafo. Ia pito i lunga le waia malo, ma o omi i le pona isu, ia maule le iai. Tali fofonga nui wa 5, e whaapipii e pe o na whaalia. Manatua, a uma o na whaonga, ma ave ese le tali fofonga, fufulu mama 5. Wa ai le lei tali fofonga ie, e whaafasi moli i se pautata lava po o se vaila au Rocks. O tali fofonga fō mai, e tasi lava le taimi e whaonga ai. Whaamama ina o tutono whale ma mea whale. E tā ua le whaonga o vaila au e pe o Clorox, tanola e ta pe ai siama, i tutono o le whale e mai se vaenga. O lo whaonga ina e le tangata mai ma le a inga atoa. Siaki mua le saonga le mua le vaila au, a o le i whaonga ina. Whailonga le whangu e te wai le vaila au, teu le vaila au i se no whanga mauolunga. Tu i se pusa ma loka le lei, whaonga tō tingi 5, a le ai, whaonga ni pepa i ila. Fufulu 5 pe a umo no whaonga le vaila au, whaonga na o le vaila au e mana o mia. O le fuaina o le vaila au, tasi lita o le vai, tutusa ma le 2 mililita o le vaila au o le Clorox po le tanola. Tasi lita o le vai, tusa ma le whata apuni o le whangu vaila au. Ia whaamango mo le 2 minute, pe a umo ono whaamama i le vaila au. Ia whaonga ma le whaetete vaila au, ona ia awhiai lo soifua. Saonga le mua le tangofia o la pisi o tangata ua awhia le COVID-19. E tā ua le tu ese o la pisi a le tangata mai. Whaonga tanga la pisi po o a tingitanga, no noa ia mau ma awane i tumu. Whaonga se paelo la pisi ma ia ufi malu, ma tu ese mo le aoina. Fufulu 5 ma tā ele mama, pe a maea o na tangofia la pisi. Mo nisi whaamatalanga tanga i le Facebook page ale matanga luenga o le soifua maloloina, pe vili i le telefoni vili fua, valu se lau onu whawha o. Pui oe, pui lo ainga, pui lo atunuu. Do it for Samoa.
Samoa, here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, the Ngangai Maunga #1 district hosted a Taulogologo today to promote agriculture products, including root crops, vegetables, handicrafts, and fruits for the day's display. Here's more on this report from Taulogologo. The district of Ngangai Maunga #1 hosted their Taulogologo today to promote agriculture products including root crops, vegetables, handicrafts and fruits for their day's display. People around the district area gathered to witness the various display of agriculture produce ranging from a variety of root crops as well as ornamental plants. The chief and orators of the district and farmers successfully coordinated and organized the Taulogologo for Ngangai Maunga #1. The Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Auden Madia Tuale Watia Polata Iva Forces Mixed, congratulated the people of the district and the community for putting together a successful event. He assured them that the collaboration between the government and the farmers of Ngangai Maunga #1 will further benefit the community in terms of development. The Ngangai Maunga gifted a variety of agriculture produce for the government as a token of their appreciation. The Ministry of Agriculture and Fisheries provided farming tools and equipment, seed and seedlings of various crops as part of their supporting role to village-led agriculture events. Taulogologo for your TV2 News. Here's an update of the COVID-19 in our community from the Ministry of Health. The Ministry of Health is continuing its role of issuing latest report for COVID-19. The Ministry of Health in its latest situational report confirmed 75 new COVID-19 positive cases commencing from 11th June to 13th June 2022. There are 65 new community cases and 10 new border cases, taking the total number of both community and border cases to 14,497. There are 6 patients currently in managed isolation at Moto'otua Hospital. The ministry continues to remind the public to wear facial masks, maintain social distance in public places, wash hands to maintain good personal hygiene to contain the spread of the virus and prevent new infections. The safety of our families and loved ones is everyone's responsibility. Vaccination remains our best defense against severe effects of the virus. Members of the public are strongly urged to get vaccinated and complete their recommended doses, including boosters, urgently for protection. Lefana Naisekone for your TV2 News. Yesterday, a handover ceremony for the project of construction for Taulogologo College Hall under Japan's grant assistance for grassroots human security projects. Here's more on this report. The handover ceremony for the project for construction of Hall of Taulogologo College under Japan's grant assistance for grassroots human security projects, His Excellency Mr. Sentaki Suk, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Samoa, congratulated the school at the ceremony, attended by Honorable Mulipola Anarusa Ale Mulio'o, Minister of Finance and Member of Parliament for Taulogologo #1 constituency, Honorable Se Ulayoane, Minister of Education, Sports and Culture, representatives of the Ministry of Education, Sports and Culture, students, parents, principal and teachers. Taulogologo College received a grant of up to $209,903 equivalent to 526,732.75 sene Samoa Tala under Japan's ongoing scheme of grant assistance for grassroots human security projects in March 2021. Prior to the project's implementation, the school was facing difficulties and lack of resources in accommodating school activities throughout the past academic years. It is hoped that this assistance can be able to provide adequate and upgraded resources to produce quality learning for Taulogologo College to strive for academic excellence. The government of Japan is dedicated to continuing its support for creating a better society for all people and committed to working together with the people of Samoa. Japan's GGB particularly implements grassroots level projects in various sectors throughout Samoa. As of today, GGP has supported 215 projects in Samoa since its inception in 1991. Lefana Naisekone for your TV2 News. Yesterday, the governments of Samoa and Australia launched the Samoa Gender Partnership Program, the first initiative under the new 8-year partnership between the two governments. Here's more from Taulogologo.
Yesterday, the governments of Samoa and Australia launched the Samoa Gender Partnership Program, the first initiative under the new 8-year partnership between the two governments. The opening ceremony was led by Reverend Puasa Toyibao. The Australian government is working closely with civil society and the Ministry of Women, Community and Social Development. The Samoa Gender Partnership Program aims to enhance economic empowerment for women, reduce gender-based violence, and increase access to services for women experiencing violence. For civil society partners, the Samoa Victim Support Group, the Samoa Family Health Association, and the Women in Business Development recently signed grants agreements as implementing partners under the Samoa Gender Partnership Program. Honorable Leo Talakila Motisele, the Minister for Women, Community and Social Development, emphasized the important role of the Samoa Gender Partnership Program for the Samoan country's recovery from the impacts of COVID-19. The Australia's High Commissioner to Samoa, Her Excellency Mrs. Emily Lack, also spoke about the importance of this partnership in ensuring vulnerable women and girls are not left behind. The Australian is committed to working in partnership with Samoa to tackle some of the country's most critical human development challenges. As Samoa continues to chart a course to recovery from the challenges to COVID-19, we know that women and girls, their status, their participation, their education, their safety will be a vital part of that recovery. The Samoa Gender Partnership Program is an important part of the Taulogologo program's work across the country. The Taulogologo Human Development for All program is an 8-year partnership between the governments of Australia and the governments of Samoa to support Samoa's priorities in human development and social inclusion as outlined in the pathway for the development of Samoa. Taulogologo will support collective action across sectors to address complex challenges in health, education, gender, disability and social protection. Taulogologo for your TV2 News. Here's your weather forecast, Samoa, for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here is your weather bulletin for this evening. Marine warning is now in force for Samoa's coastal to marine waters. Wind advisory is now in effect for all of Samoa. Satellite imagery of this afternoon indicates few low-level clouds still affecting the islands. From over the map, a fresh to strong easterly wind flow continues to prevail over Samoa. Associated clouds and some showers affect the group at times. Forecast for all parts of Samoa tonight: cloudy periods with brief showers. Expect fresh to strong winds at times. For Saturday, scattered showers with brief moderate force possible. Strong easterly winds at times. Forecast for the marine tonight in northern waters: easterly winds of 40 to 50 km per hour. Southern side, southeast to east winds of 45 to 55 km per hour. Combined waves and swells of 2.5 to 3 meters. For tomorrow, southeast to east winds of 40 to 50 km per hour. Combined waves and swells of 2.5 to 3 meters. And the tide table, the tide expected to be low at 11 minutes past 3 early morning. High tide at 27 minutes past 9 tomorrow morning. Low tide at 6 minutes to 4 in the afternoon. And high tide again at 13 minutes past 10 at night. Sun will rise at 12 minutes to 7 in the morning and will set at 7 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Enjoy the rest of your TV2's remaining programs. Have a blessed evening. Good night. Male fai inga le nalo Samoa Taulogologo, mo moli le whawhitaitele le pulenga le suavai, mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Whaawa mai lau mai moanga inisio tātou polkalame o loto toi. Manu ia tele le afiafi, tō whasoifua.